أفدم وهمي دم وخش بن قلي جهدار وبينرين إزقاب وير اف ام هون السر بيلا صدو سي نقطة بينج لما جهدار دكن ودريا وشان ما زنديرة هون الما تماشى دكن خلقك نوش برنامج ما مجارين زمان لقل من أزبرزو محمودم دس بيدبا جارك دن دم باش مجارة خلقها مايا في حفتيه كوفار يان جوفار از بهيفي ما كهون سودي جيور بقرن اش خبري ام دس في بكن اد مثلا جوفار يان كوفار وك نافو نشانه في خلقي برنامج ما ندرسين زمان ناسينا وك يعني هنجار بلكي هناك ولو يعني ببينن جبرجو زمان ناسي زمانك تايبت جيرد في ود برنامجك ولو او صادا هناك زماني تايبت زحمتها جو خلق جيفين بكن جبرجو بينر وجهدار بهترين خلقين قشتي يعني خلقين نتايبتن يعني مثلا نزمان ناسن بكي نزمان زانن دبي مسألة دا جبرولو استخوازم بزمانكي جو بهتر كاربن امجهب فين بكن لهن جار يك ناچار دبي يعني بيفن تايبت جي وقت ترمينولوجي بكار بيني لي از هول بدم كو شيروفا بكم دفي خلقي دا انا د زماني كردي دا بتايبت زماني انفيسيني كوفارتي وغوفارتي كوفار وغوفار هردو برانبري مجلد عربي دا يا مجازن دا انجليزي دا شما يعني اف يعني وقت بيت دو بيفي يعني او هفواتي دو كردي دا يعني بيفين ما هم ولو دجاري وهريك شوية كي بسطيني دي باوريا مدى افايا ستاندرد بونا زماني كردي قلكي خراتكي يعني وك زمانكي ببي دو زمان و سي زمان افايا دفي انفيسكار هاجيابن و باوريا مدى بهتر انفيسكار يعني بربرسن دفي مساري دا جبرگو از بینم هین کسکی وک رخنا دوان مسئله فرهنگا کردی دا ننویساندیا یا تیدا شروع کرنک وقت به آواکی زانستی البرچاو ناکفه يعني اما زينن مثلا گووار بونمونا و كوفار يعني قاد بكا يعني شما قاو كاد فردان هيك يعني افيك عادي ترجي دديروكا انه دديروكا روجنامه فانيا كردي ده هلبت گووار کنگی هاتیه دماغ گووارن کردی چه بونا دماغ روجنامه نوسیا کردی يعني چه بویا اف گوتنجی پیرا هاتیه ما از وگریام لگووارا هوار الهوار انه كاد دسبيك هوار جمار يك كاد شدانية قالوا كوفار دانية يا غوفار دانية يا قوتنك دي دانية چه بكار آنية جلاتة بدرخان من ريق فا جمارين بيشي بيفا كومل بكار آنية كومل هنكارند أكراني دجي ببيننها ويني يكم يعني اي بيشي بعربي بتديب جمارين بيشي بتيبين عربي كردي دنفيساندن هنجي بلاتينيجي أنا هنا ببين مثلا سر أكراني كوملا كردي همبري ونا بفرنسي ريفيو كرد يعني لفر كومل بدجه گوواردا بكرانية گوواردا كومل باشا اف جمار چند جمار مديت
ژمارە یەکێ و دو و سێ و چار بە کۆمەڵ بکارانیە بەس دژمارە پێنجادا ئەگەر ئەم تەمەشە بکەن ژمارە پێنجانی وێنەی گەرەک دووە بێ وڵات نزانم دەفردە ئەگەر جەموانە هەبێ باش بوو هاوار تەمام و هاوار هەژمار پێنج دانیە کۆڤارە کوردی باشە چلۆ ئا پێنجادا بوو کۆڤارە کوردی دیەکەی حەیە چارادا کۆمەڵا کوردی بوو طبعا ئەو ji بۆی وەک دبێ ڕستە سازیاوەیە ینی ئیزافەیە لێ ئەم دبێ و کۆمەڵ لیڤر کۆمەڵ بوو کۆڤار چلۆ بوو کۆڤار مە کۆڤار بتەمامی خوند ئەزولۆ پێ حەسیام و تشتێک هەیە دڤردە ئەس vەگەریام گڤە پیرۆزنامەک ji حامد فەرەج هاتیە ji کوردستانە باشوور حامد فەرەج ئەناستکم دەستپێکە 1920دا دنویساند حتا چەند پرتوکێن مەدرسێژی وینا نویساند تێدا پیرۆزنامێدا ئەگەر سەر ئەکرانێک کارە بن دەرخن باشە پیرۆزنامەیە وینا تێدا هەیە لەسەر ئەکرانێ ینی پیرۆزنامە دەبێ بۆ ناوی گشت لاوێکی کوردی عێراقەوە پیرۆزی هاوارتان پێشکەش دەکەم ینی ئەس پیرۆزیە هاوارێ دەکەم ڕەجا ئەنکۆ کەین لەمە و دووە هەوڵ بدەن بۆ تەوحید لەهجات تا وەکو هەموو کوردی وەک یەک ئیستیفادە لە هاوارتان بکەن ئەو ئیجاولۆ دوو درێژە پاشێ ئەمل سەر چێ لەڤێر دبێ پیرۆزنامەیەدا حامد فەرەج گوتنە کۆڤار بکارانیە ینی لەڤێر گوتنە کۆڤار وەک شوە هەلبەت ێژە جەلادەت خوندیە ئەف گوتن ژوورگرتیە پاشی بدوو وینادە پیرۆزنامەکە دیترژی ژێرەتێ ji حزنی مکریانی ویژی تێدا گوتنە کۆڤاردانیە ینی هاها ئەس vەگەریان باشە لنک وا لە باشوور گەلۆ ئەف پەیڤ بکارتانین ئەس لێ گەریام مگوم پەیڤا کۆوار دیت پەیڤا کۆڤار بکار نانینە باشە چما دانینە کۆڤار چما ئەو دەبێ کۆوار طبعاً ئەس vەیەکێژی دزانم ژی بەرگۆ ئەو دوێ دەمێدن هاژی ولۆیە ینی vaya kurmancîl cem wa dibê wa rast e hin peyv wilona bes hin peyv nerast wilona yani meselen gotina war di kurmancî de jî wara û di Sûranî û zarê başûr de jî her war e nabe var çê nabe bê var bes ev jî taban şixwe yani hinekî dimêne kêmasîl nek êge ev yekûlo çêkirî بوو کۆڤار جەلاتە بەدرخان وەختەیە کۆڤار بەلاف کرد vêyekî vî away yên dîjî nivîserên dîtir jî yên Kurdistana Bakur û Rojava bi temamî zarê kurmancî bi giştî کۆڤار nivîsandin şixwe ev yek jî gerek mero li ferhenga Kurdî vegere yanî rastkirina ferhenga Kurdî di baweriya min de hem standerkirina hem jî rastkirin ew karekî zimannasî giring e gerek zimannasên Kurd lê vegerin yanî em di meselên ferhengî de kar têde gelekî bi hesanî çê dibê ti ew meselên astengî nînin tenê وەک ڤیانێک هەبێ ئەو ڤیانێکە کوردی سیاسی ژێرە هەبێ کارەبن کارن تێدا کار بکەن vان مەسەلە vان کێشەیە چارەسەر بکەن ji vî awayî xwe gelek peyv hene
بوی رنگی اما دیسا وگرن لسر کووار و گووار یان باشە مد ژمارێن پێشیدا کۆوار دیتە ئێن زارێ مەسەلەن زاری کورمانجی مکوریانی دەرخستیە دۆر سەهود پێنجاواندا کۆوار دانیە کۆوار زاری کورمانجی لەسەر ئەکرانێ ئەگەر کارە بن ژوەرە دەرخن باشە ینی لەسەر ئەکرانێ ئەو زاری کورمانجی تێدا کۆوار هاتیە ومدهێن جهن دیتردا یانیش بلی وێژی مگۆوارژی دیتیە ئەڤر ڕۆنی دەبێ گۆوار یانیش گوتن وارە ینی وارێ گوتنەیە وارێ گوتنێشخوا گۆڤار وارێ گوتنیە ڤی ئاوایی چتێ ناسکردن ئەنو پەیڤە کۆڤار نەڕاستە پەیڤ بێتر ئاراست گۆڤارە ji ber govar ew bêhtir manê dide newek yanî hin zimannasan wilo bi awakî dîtir şîrovekirine dibê govar ji gov û ar hatiye gov û paşgira ar wek paşgir yanî bigizî dibê safîks yanî ez vê gotinê ne durust dibînim nayê ji ber gov cihê dewara ye cihê yani heywana ye cihê heywana gov nabê bibê wela weke bingeh ji têrmeka bo navê mucelê dibê govar yanî çi yani evna çê nabe ji ber ku têrim bêhtir li ser çi yani beşek jê leksîk çi ye yani ew mena esasî distênê dûvre pêşgira yan paşgira yan peyveke diye yan bêjeyeke vî away vî awayî peyv ava dibe yani peyv çênabê em govê bikin bingeh ji ara ser wê bingehê em paşî jê bêjin govar durist e kovar nedurist e ji ber ku kov û ar kov ti meعنenîne yek karê bê wela kovika jî yanî wilo çê nabê ne kova û ne gov e ew bi taybet gowar e baş e soraniya çima gowar kirin govar ez vê yekê jî karim wek dibê şîrove bikim ev di mesela çi de ye tiştek heye di dengsaziyê de jê re dibêjin wek harmonî di deng de çê divê hin deng wek hevalbendî heye di navbera hin deng de wek meselen xwaz tê pêvekê dibê xwastin meselen xwestin nabêjin xweztin ser got hinek hin nivîserên yani bilind jî ew hin ziman nas jî hene mid nivîsînên wa de xwendiye di nivîsandine xweztin ev ji xwaz teban ji xwe dilfir çi ye nûgava ez vê dixwazim ev na li vir tê nîne bes gava tê pêre tê di aliyê jê wextê dibê jêder ew ze dibê te ji ber ku çi ye ev ne jî ev dengên hanekê se û te divê bi hevdû ve tê wek çilo iş û it je bi têre nayê yani meselen hin car heye jî hin bi xelkên badîne hinek wat bînim hin car jî ême jî çavwa dikin dinivîsênin dibê darijtin şaşe heta lehcê de hebêjî şaşe ji ber ku divê ew bibê darijtin çi şe û te hevalbendî di nav wa de heye ev diyardeyekî dengsazî ye şîrovekirinek dî jî jêr divê wilo hînekî wext xwe ez naxwazim vê şîrovekirinê bidim mit pirtûka xwe de şîrovekiriye êgê bixwaze lê vegerê di dengsaziya zimanê kurdî yanî di dengsazî û fonolojî û pirtûkek dî jî dide yanî di pirtûkê dengsaziyê linek di 2016 de
لزانینگەها ئارتکل و پێشکەش کرد. دڤردا چه هەیە ئەنو لڤر گۆڤار ینی بڕاستیژی ئانا گت بێ گۆوار هارمونیاوێ نەخۆ ینی وەک هارمونی تێدا نەخۆشە ینی بەس گەوات بێژێ گۆڤار هەنێکی ئەو بگۆرە هاتیە گۆژی ji گوتنەیە ینی گوتن شخوا مجلە جهێ گوتنەیە ینی گۆتوار بووە گۆڤار خۆش بووە بڕاستیژی بزانە بوون چێ بووە وەک ولۆ مدیتگە هەن قوناغستان ئەو قوناغژی یعنی چەند ساڵە دەتکارێ بێ ji 1920 بەلکی 23 24 ینی تشکی ولۆ یا هەبێ یا حتا بیستاش بەرگۆ گۆڤارێک بانگی حەقژی لە بەغدەی دەرکات وڵا ئەزلێ گەریا من ناوێ گۆڤاری تێت نەدیت ینی گەچدانینە لێ ئەمما یعنی دوێ دەمێدا حتا 25 26 سۆری 36 وانە ینی بهتر گۆڤار چێبوو و سونەهادا ئەمکارن لەسەر ئەکرانێ ئەو وێنایە داوی ینی ئەکرانێ ئاگەلاوێژ هەیە گەلاوێژ di sala 1939 derket Alaeddin Sicadi, İbrahim Ahmed, Tevfik Wehbi ev zimanasên zana têde kar dikirin û wana birasî têde teban ji xwe di eger li ekranê ji were daxistibin têde govarîkî seqafî danîne li serê li vir gotina govar temamî çêbûye wek dibê durist hatiye têde xweşik nivîsandine ev bû teban ji xwe divê xelekê de em gihane em berew dawî tên ez bihêvî me jimarên werên jî li ser hin babetên dîtir di ferhenga Kurdî de taybet hin peyvên ku hinekî şaşin em karibin wana serrast bikin ya meselen ana peyva giring hin taybetî nivîskarên bakur dibê giring yani ing bi ing dirêj dikin bi iyê de derdikin dibê giring evaya şaşa yani wilo peyvê me yani her yek bê giring yek bê giring yek yani wilo standardbûna ziman dişkehê yani ez bihêvî me zimanasên me yani vîskarên zimanê Kurdî hajvan mesela hebin ji ber ku giring di Kurdî ji zarê başûr hetiye cem ebrasî yani giring ji dest yani ana di zimannasiyê de jî ya Ewropî de tim peyvên nû dîroka wê dinivîsênin mesela yê bê ev peyva ha zimannasekî Fransî wek Alan Rey بۆ نمونە مەسەلەن گوتیەک ئەە مەسەلەن گوتنا تێرمینۆلۆژی دتخوێنێ مەسەلەن لیکولینەکەیدا دبێ وینا یەکەم جار ئەف پێی بکارانیە بدوودا ئینگلیزیە بکارانیە دوودا زاکێ بکارانیە باشە ئەم کورژی ئەم چمە غەمناکێ یەکی مەسەلەن ژ باشوور یا ژ ڕۆژهەلات یا ژ باکوور peyvek xweş e yanî meselen em wê peyvê bikarbênin em wek heyî bikarbênin yanî em guhertinekê nekin têde wek meselen hin car wa û ve navbera me û zarê Sûranî de heye lê bes ev ne enû her peyvek heme va hebe divê bibe wa ev ne ya wa bibe va li nikme meselen ana dibê وەک ئەنە ji سووتان یا سووتان ینی شەوتاندن شەوتین شەوت لور ئەو سووتان بکارتێنن سوود جەمە سۆتن بکارتێ دبادینانیدا دبوتیدا دجەم جزیری جەمخانیدا پەیوا سۆتن بکارتێ سۆتنجی بکارتێ ینی طبعا الڤرچە ئەنو سووتان دچدا وەختێ دبێ ناوێ بەرکار درستە سازیە دەژی دبێ سوتاو وەک ئانە جەمە دبێ سوتایی مەسەلەن
الفر اف وا چنابه هناك به دناخوا سوتاو معناوي دوي سوتاف به سوتاف چنابه ابنا دوي ام فما مشما وقتی ام في فرمي بكارتينن اف فورم وك هي ام بكاربينن وي چتر به دباوريا مدا راستر به عادیتر هر دوزار نزیکی هفت بن ام دزمانا چینکن السروي مسألة براسي كاردكم وأرمانجا مجي جفيك يعني جفي برنامجي تخازم تشتكي ديجي بجهنم زمان هم زمان ناس وهم سياسيين كرد قاربن تلفزيونك قناتك تايبت بو زماني كردي يمد رأي عمده قريك تشتكي ولو تشي ببي تلفزيونك تايبت بزمان تاني يعني چه كيشين زمان بابتين زمان جگلك آلية دا جالية زمان ناسيفا جالية بشين زمان ناسية دا جالية فرهنگا زماني كردي دا زارين شو زارين كردي چندن وهر يك چلو تشتغلي تماما هر يك برنامج وك بروغرامك هبه داخل كين كرد كاربن جي فايدة بكن جبرگو انا ام ج انترنت كاربن ام كارن گلك سودي جي ورگرن انترنت بگندكي بچوكا ام لهف ام في گندي ام ترتوبلات كن ام خاني كي دبنا امريكا ويكي دبنا الصيني ويكي دبنا ياباني يعني جارنا ام جي جهف دورت ام جهف دورت خن ام دكارن عقلكي كردي بيشكت يابي وعقلكي براج بوي كردي تيابي نجبوي تشنيدي بي قراج بوي كرديتي بي يكاربي في مسألة چه بكن وسراس بكن وزمان ناس ان كرد باوري عمدا ايج دل زمان ناسا يكي مسيتي دنكي جبرگو اوناج جبرگو زما يعني افخندن بخجي ماندوبونك زور جيرد في نتشتكي حسانية قالي قهديرا في آواي أم قهشتن داويا في خلقي حتى خلقك ديتر مجاركنو هند خيرو خشية دبمينن